Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tuli ku BUKU IQRO, tukyali ku kitundu ekyokutaano. Ekitundu bantegeeza sigama part volume, tuli ku volume ya kutaano. Tuli mu ya sarna, tuli mu ya sarna. Nagaba kino ekitabo kirimu ayats oba kirimu ebigambo ebiri mu Qur'an byonna. Bw'okifuna kiba kijja kuyambako onaagenda otuuka mu Qur'an nga buli kigambo waliyo okirabyeko. So it's a very good book. Tusaba Allah fenna gituwe tugiyige. Allahumma amin. So wano akwade verses ezira mu suratu Mu'minun. Kitegedde kumpi nga verse nga 11. So it's si Qur'an yeno naye yasarna. Okitegedde. So si Qur'an yasarna naye nagamba nti kuwa ebigambo byennyini ebiri mu Qur'an ekitiibwa. So nga tekwaddemu ebiri mu urudu biki. Okitegedde. Tugende. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. Sikina bi kutulanyi because twabi kutulanyi at this level temukyali bakutolira. Kitegedde. At this level nedda. Oba kutula genda mu volume ezasooka 1 2 3 4. Kitegedde. Okay. Tuna قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتي في صلاتهم صلاتهم خاشعون. So say الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. 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 والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون.
والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 07846 1654 80 0752 02 07 no 02 spana nyako ya namba 02 13 17 then in 0761 0207 23. Those are my numbers. Bojikubako nze njikwata. Naam. Twebaza mwenda ba supporting omulimu guno. Namuteka makasente kame barakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Saballo chitiwa abasime. Allahumma amin.